Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Langsoliat Arad Atom Thorpakpet Nirmol Johanaphan Ward Commissioner Peklong Lipu Kachesongbon Lapen Nirmol Johanaphan ke komentu neta Langsoliat Arad ke Jakche Pusi Kachesong Padopon Nitum Kengsangarum Dode, Nitum Anwan, Kengsangaphan, GPP, Nirmol Johanaphan, Commissioner Peklong Lepusi, KSA Benjenglok, Langsoliat Aradatum Thorpakpen, Jesongpon. News Desk Report, KarbiAnglongNews. Arong corona vaccine ki piasai kedeng pon. Sorkar pen kapin khat pona teng pen anutin da vaccine en lapnang popusi medical BLO polling officer atum pen langsi mati jongni phai player ni duar bagori han bokalong vaccine ki piasai kedeng pon padu. Bangso sai kedeng ponalong Deitor Sub Center Nurse Mrs. Omphu Teronpi Taradong Polling Station BLO Jamindar Terang Polling Officer Pen Asa Theresa Hanse Piatumsi Chelangsi Vaccine ki piasai dengpon bomlu Han Boka Pen Robinson Killing KarbiAnglongNews. KarbiAnglong apartment ke pathua hen pen nong me kiwan pi Uttarakhand State along Kibipon, KI, JI Open National Jump Rope Camp and Championship along Kapathudun si KarbiAnglong aphan nong me kiwanpi. Bangso Kapathupon along nong e kachepalong don lake, Angring Pangchopi gold and brown medal, Ser Klarbon Taropi gold silver, Ruptalin Teronpi gold silver, Sensomir Rongpipi gold and silver, Samimir Angrong Tisopi gold medal, Jessica Teronpi gold medal, Seim Kro gold medal, Alang litum bang troksi nong e chepalong si KarbiAnglong aphan kemesen angthek kewan pi lapen non kewang jilang arni sitami Nepal longta pathudon si nong me wanthuji aphan bor ipon thuji pusi pherang kyang no chethan pon training nang pilo la kan pen si ke la pinje bathu championship to lo ke ba nang litum ladak pen kedam bang wan dolo 7 jon total ki inke la tum bang thom bang ki ini problem te chet ma ba la chet ba tum bang 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 la chet la tum bang bang la nang litum la bang prokia kedam pen nong e kon ana nong e siwan mana bang sura thom pen gold cycle lo sokta gold long lo silver long lo next ke bronze long lo nut dita medal ke bang long lo non ke bang jilang nang litum kon pachi rambom lang ma along patek bang ko Nepal non December 29 to January 1 to 3 international la ke Nepal lo Karbi Anglong man tunang ke national ka sampai present ini dapat ke non bang team India pe kai pachi ko andila uvi so jamuk lo उन्होंने निहारा जिन्होंने सुनी कंफ्यूजन कार्डम नीली मेल तले तेरोटी नीली इवेंट के फ्रीस्टाइल लो नीली सिल्वर सिलो लपेन डबल टच टीम इवेंट लो गोल्ड सिलो कार्डम नीली मेंस कार्बन तारोटी लपेन निगेतो लपुर ऑन चक्लाम नियर बगमारी और डिफरेंट लपुर कोचिंग को मेडिकल कॉलेज अदो Kelonggan ke silver pen gold silver kelonggan kini double under long silonggan la pen double la gold kelonggan main ke double dash long silonggan nili kelonggan main ke criss cross long gold m pen ke endurance long 3 minutes endurance long gold silonggan ada lagi tum kedam ni kan ki ACC pen pen ya kerap nang rap de mana ni sono nang itu mana wiki nanti nani tum ana rap Girang Tarapung Pendor Sing Tokbi KarbiAnglong News.